Jiena Martina, għandi 31 sena, kantanta mal-band Versatile Brass u kif ukoll għalliema. Nixtieq nirrakkonta din holiday/experience tal-ġen li kellna fl-istessin It Was a Gig. Koppja Indjana mill-Ingilterra, minn Londra propjament, kienu sabuna fuq Instagram 2019 qabel faqat il-Covid. U ovvjament they wanted to hire us for our service u dawn kienu miljonari illi krew Disneyland sħiħ to host their wedding over there. Ġri aħna lina kif għalunna Disneyland, taf kif għajna kħat imbelħin. Fili tara dawk in-nies kollha b'daqqa taraħ vojt. Għax da literalment krew ħal xi 4 tim jiswitom miljuni. But it was a very unique experience għax inti eżempju anke aħna l-First Dance ġew Mickey u Minnie mlibsin, huma eżempju niżlu ġo Disneyland jisu bi-private jet nisu bil-parachute niżlu affarijiet tal-films ma tarhomx daw soltu. Ovvjament it was one of a kind experience, ma naħsibx ħanajtek li nerġa' niġi across ħaġa bħal di, hopefully. There will be other times, imma it was a very, very unique experience. I want to write down on my books. They were a very picky couple u rridu ħafna Disney songs u aħna minna repertorju daqsiex jiena u Glenville nirrehearsjaw kuljum biex imbagħad ma kantajniex waħda minnhom. Huma dax stridu l-First Dance tagħhom Can't Help Falling in Love ta' Elvis Presley. Pija xejra la tat ma' Disney, so whatever we play with our band, dak bistaqina, u aħna asħat. Under the sea, dak xej ma minna, ma bqajt niftakarom għal-menu, sanqot inkantu mit-tifla.